ayo mata iku boleh bugelo jangan kau tahu saya ceramah tapi deh oke langsung konser lambat kaki dia yuk minta lagu apa India ngerti dia ngerti oh nyari sih lo ngerti lagu apa sih lo ngerti bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit oh colok pelukah aku tak mau jikalau aku dimadu bener coba lembek pada lagu madu di tangan kirimu racun di tangan kananmu kalau kau harus memilih pilih yang diracun apa yang dimadu diracun taruh bini gulen pilih dimadu apa diracun gak apa-apa mas saya pilih dimadu asal sampian mau diracun patiin aku apa cak hahaha pentong di kok ada tugas teror ini untuk kok ipati hidung udung untuk teror itu kan aduh kurang ada kok sering di sering dia tahun 40 kok jangan bisa habisnya judi teman-teman cara norok kayak kita abri yakut mau pahamin tak Arya mata duitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala ajabu dalam Al-Qur'an. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah khalaqal mauta seagabai mate wal hayata seagabai odi liyabluwakum Allah teroninga Allah nguji kaula ajunan ayyukum ahsanu amala dari ajunan kak dinto kak dimma orang se paling bisa ala ko bagus saya rasa bisa cung becaan amalah ayat kak dinto ya wali kelaban alladzi khalaqal mauta Allah agabai mate tapi ia wali kelaban mate ka ada benih odi ka ada mate ka ada napa odi ka ada mate kelu napa odi kelu odi kelu cang sap jadi insyaallah ada bu mate ka ada dan tak ada bu odi ka ada mate odi odi boleh mati boleh pamulai kadek di pamulai kadek alladzi khalaqal mauta Allah seagabai mati Allah mengawali firman-Nya dengan al-maut mati dulu mati dadang kini kok mulai pentong belarutan deh kakek cerembedin nak tempat kering apa cek saran itu enggak lagi pemulai boy alladzi khalaqal mauta Allah seagabai mati wal hayata bi Allah pak paudi manusia ni ka mati ka ada benih di ka ada
kula ben sampeyan ni kamate kelu beni odi kan makan jawaban Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Sampian dek remak saya tak percaya aja dek remak panas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pun pakun nengi panas sangko mangkat pakoning mulai na poton gede. Mun pangko mulai poton bini-bini tak itu muncul satikal nengi bobo. Aku lebih biasa pakai jompo amboyat tas amboy bobo. Pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon ngati lak kapi bu. Ini gini tu juga baba katun cete ketong. Hahaha ketong. Tina bagai kata lak gore geding suara na. Tangkep radio kok. Itu akin ada kembang hari ini. Kon alladzi khalaqal mauta manusia ni kajian Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan manusia ni kada ada yang mati fa ahyakum pas epaudi mati kelu baudi summa yumitukum epa mati boleh summa yuhyikum pas epaudi boleh jadi manusia ni kah mati dugale odi dugale ya wali mati kelu ban odi kelu bila mati lambak manusia eke bayi ilmu tabung ring sepo bini pertama kali penciptaan sampai 4 bulan kandungan ni ke dalam keadaan mati fa ahyakum pas epaudi sareng Allah kandungan 4 bulan embian pahmuli aduh nimpak idina ni embian biasa no iya aku di dina ni aku di aja aku di kacer tu aku di gogo ni anak angru bukan aku lu kemudian kan bah odi roh tidak ada yang mati bah odi sampai makin ni ka odi jadi sampian lestari mati sekalian bah odi makin kulaku summa yumitukum epa mati bo mati kulaku mari mati summa yuhyikum epa odi boleh samarina kiamat odi marina kiamat ni kah summa ilaihi turja'un samarina odi salah starina kiamat manusia ni kalau temate boleh imam masuk dek surga imam masuk dek neraka anak kok ada proses mati hidup anak apa manusia ni mikir mati odi meta ala pau dia tahu saat mati kia mai kala aja di bunda gaya paling mikir terat mau buat duaan penting aja tak boleh dah iya tak boleh dendam tak boleh saya pak cek ngatu mundur ngal dena keket mai dena mundur ngal Allahumma sholli ala Muhammad. Alladzi khalaqal mauta wal hayata bi Allah manusia mate odi. Epa mate boleh epa odi boleh na patocu nami epa bau manusia nikah. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah nguji ajunan. Allah teroni ngapan jenengan.
sera saya bisa ala ko cungkus bagusan apa sebab mak kutu beda mate mak kutu beda odi karena manusia nikah hadirin bekal iblis kapi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kalakuan kene saya kelaku bi panjenengan bagus nikah bekal abali ka panjenengan ala ko coba saya kelaku bi panjenengan coba nikah abali ka panjenengan tada kelakuan nikah coba ka orang lain serta juga coba nikah abali ka abang tibi makanya cepun Allah dalam Al-Quran orang seala ko tusa ka orang lain orang seala ko lanyala kata tangkah ni kebahasanah au zalamu anfusahum empian ampu arasanan tatangke empian ngalak tanah tatangke bengket tanah bah yalle tabunan epalpal reboy kecok ni kebahasan Allah dalam Al-Quran au zalamu anfusahum ni kebeni tengki kata tangke tapi tengki ka abang tibi apa sebab tatangke saya kalak tanah nah tak kira rugi cek mati pakun tak kira ngi betahana maki sing ngalak king orang sing ngalak kata tangke sejak ngucai tatangke seasan rasanan tatangke tinggal wahai ibu ahli rasan-rasan hati-hati coba hahaha duduk negakir ya jadi nak dimuntar ke acara mantan ini apa bisa diwadak selaki mau celeng lek jeng lagi lah terus mulai kan kalau nggak cuma segala kecek jauh lek jeng tinarat jeruk noro makai laki na tilang mun bini na seneng ngarap bah beni urusan pote beni urusan celeng urusan mas seneng embian uning kicek kasus perceraian terbanyak itu persentasenya kalangan artis pek kudim mah beda artis coba cek genteng ratin kapi mah telah embian panguca mana ya cek ratin nah makai ratin mun belenget apa magi buat coba mun niser Cinta itu bukan urusan yang memberi ketampanan tapi yang bisa memberi kenyamanan maka tak pati genteng mun mesen ya cak mun nemu siapa long ya nyaman ingat holi liasin salah genteng ki penting aku coba makanya dalam hadis reng bini bi kanjing nabi si Eva Konsari ini bini eronya reng bini ratin beni eronya reng bini ratin apa ratin nih kah situng cantik itu temporer betul nah orang laki ini kamu nabi ini marga ratin maka ketika aki ngode seneng cok ratin umur seket elang seneng apa ratin apa beni karo kero kerso hah apa hah kerso di rumah maka nabi kanjing nabi seronya ring bini kuah idza ra'aitaha sarratka ring bini seratin nikah mun ijeling bi kaki orang laki sarratka mabunga jembar era saya bisa ala ko cungkus bagusan apa sebab mak kutu beda mate mak kutu beda odi karena manusia nikah hadirin bekal iblis kapi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kalakuan kene saya kelaku bi panjenengan bagus nikah bekal abali ka panjenengan ala ko coba saya kelaku bi panjenengan coba nikah abali ka panjenengan tada kelakuan nikah coba ka orang lain serta juga coba nikah abali ka abang tibi makanya cepun Allah dalam Al-Quran orang seala ko tusa ka orang lain orang seala ko lanyala kata tangkah ni kebahasanah au zalamu anfusahum empian ampu arasanan tatangke empian ngalak tanah tatangke bengket tanah bah yalle tabunan epalpal reboy kecok ni kebahasan Allah dalam Al-Quran au zalamu anfusahum ni kebeni tengki kata tangke tapi tengki ka abang tibi apa sebab tatangke saya kalak tanah nah tak kira rugi cek mati pakun tak kira ngi betahana maki sing ngalak king orang sing ngalak kata tangke sejak ngucai tatangke seasan rasanan tatangke
tinggal wahai ibu ahli rasan-rasan, hati-hati, coba hahaha duduk negaki dia. Jadi nak dimuntar ke acara mantan lu, ini apa sih wadah selaki? Lu celang lek jeng. Lagi nah, terus mulai kan, kalau nggak cuma segala kecil jauh lek jeng. Tinarat, jeruk noro, makai laki na celang mun bini na seneng ngarap. Bah, beni urusan pote, beni urusan celang, urusan mas seneng. Mbian uning kijak kasus perceraian terbanyak itu persentasenya kalangan artis. Tekku di beda artis coba cek genteng ratin kapi. Matelah mbian pah ngucap mana ya cek ratin nah. Makin ratin mun belenget. Arah apa magi bak coba mun niser. Boh. Cinta itu bukan urusan yang memberi ketampanan tapi yang bisa memberi kenyamanan. Maka tak pati genteng mun mesen. Ya cak mun nemu siapa long je nyaman ingat Holy Yasin salah genteng ki. Mun celing bik selake si bini misem. Dia. Makira cin mun dia. Cero sari bi Nabi Muhammad ni ka idza ra'aitaha sarratka mun ete ngali majumper ka selake misem mun akan dema seneng nang ibu bana selake. Ada gila maksudkan ber dia makin bini pasti tilaki naro apa macam kau kak cerok mana ajunya mana laki aking burung dia mempat pak kang kau ngaji miliki songod dia mak lea bulu cermet kan berdering bini sudah ya kan selaki itu ratur beda kan jak ngujak tada oh Teku dina ikan to beda cerita naring bini takok kan laki na ada mun reng laki takok ke bini na setega neng ibun budi jo ajo tangkan cajo kasak kasak deh gelo kena kena teh pemilu bi grup na sampian je aju kula oleh pak malam pangajen daerah tangan kula masuk ya dong petas dia kalake kapi masuk ke dalam kula pakri di luar biwala mana apa ada cek laki yusir bini-bini ni cek laki nganangkin ngole kubun budi nang nyelkit kapung kana pau kapung kana jete itu uju ini bini kita ngadak di kapiu marah ketika berpikir bi gula reng laki bendeng bini asli na imam malakar reng laki keng maki imam reng laki saya kata aku dia cermat betai coba mun benereng kau leman reng laki benereng bini kau leman selaki ada kan dia langker si bini mulai gak ada dewai luar si bini paham WA ke selaki mulai monta alon cala kena ya iya selaki ada kan coba nyaman si bini ini saja mulai monta alon cak sabodan nikah berdik setia selaki keluar kada selaki ada kan dan tiada alim keluar bi selake le kok luar ku tak jawab kilo mare betul pampentong sekali biko mangkane di kanjing Nabi saya roh becek reng bini yuk mun reng bini becek reng laki norok bagus makana almar'atu imadul bilad pang nikah orang bini beni orang laki mun reng bini bagus make laki norok bagus keng mun reng bini butuh haram make laki norok coba sekali tak berjajam biar reng laki lampau reng laki libur sedekah reng laki libur hari beri abini bini na to pak kasih cerai make selaki mun tak bungo ya dah ada selaki lampau libur hari beri libur sedekah abini bini na cerai mas laki benar beri aku tadi si bini terus doki kapi kemana kan mun parlo mati kaking ande lumari na
Teng laki karo sabri edo tak pikir repot ring bini ide portek kurang apa kurang kapi itu bilang apa larang kapi betul kan ke pasar dengan dia benar-benar cak aku pak grup nak kaki saya kocak juga cermet mun sabini coba maki selaki haram berok coba mun si bini cerai haram maki selaki nerok cer-cer sekali balik mungkin selaki tak apa dia bagus king si bini solihah maki selaki aku tak nerok bagus selaki lo teman apa jangan sepuh pan abini bini na solihah jaga ibu si bini jaga kak sabu jangan sepuh tak bejeng ayu bejeng burung kak tidak bejeng cetek dendam apa bejeng kak tak bejeng apa cara sorwan cak bejeng saya nggak kedi ya mun kita pani saya nggak kedi cuma kita di udu atau bir jebar lagi nih ya kukin ke ber aduh kita ke kuket nyelket kak kita gua tak nemu kenengan juga tak marga grup nempian dia aduh tangkat jauh maka yang laki lekas tepani penyakit beda apa sih kau bimbing lo jangan lo beda apa lo kalau kita kok rokokan jadi makin ruwet makin cermat makin bakil tahan makan apa iya kolesterol asam urat kencing celo iku mau tangan dari kak guber situ penyakit tak usah bahas penyakit dari jebok tebok kebir kekutang kancing kuta apa ke pak mik juga tak ke pak aja mungkin seni gumik ke pak sekali cak gila cermet haji ya muntang kancing jadi hasil punya bohong arah apa jengkok nikutang jam TV bu munding TV apa nak boleh tengku maki pergemara cermet tikutang kancing dia ada sangat biasa pada bojone ro masuk ada beri jajan ya apa ada kalau tak beri ya rokok dia jadi Pak kasih kerengung kubang serba Mas Ujang asli Madura sampai Sam Ujang Madura sih iya kan dipajaga aku tuh beri sudah iya ruang hari ya bak lecak akhirnya benar-benar iya ya Pon, bawa ku masalih ada Muhammad. Anapa bi Allah manusia ni kami beda odik mi beda mate. Ada apa mi ki ipa mate. Mi tak laudi tu ni. Anapa? Kula benajunan mun pas odik malolo hadirin. Maka banyak kata adilan sebeda tunya nikah. Beda orang sing ngalak hak ngoreng, sekalak tak bisa mede remak. Ngicok maling kata ipangki bener. Beda orang sing masake ati nata tangke. Sepa sakit tak malis pakuneng-neng. Beda orang sing ngalak tunya na orang. Ekala apole tak bisa. Lapor ke polisi perkara na ipakala. Banyak ketidakadilan. Oleh karena itu manusia itu perlu dimatikan lalu dihidupkan kembali. Agar apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah memberi balasan siapa yang terbaik di antara kalian. Saya rasa lakuna bagus. In ahsantum li anfusikum. Kebagusna sampian. Kebagusna nikah bukan abali kasampian. Tapi ingat jangan lupa bukan cuma kebaikan. Wa in asatum falaha. Benih cuma kelakuan bagus. Coba cukan abali ka abang tibi. Sampian tengki kata tangke. Mangkana tak langkong. Kula benajunan tengah temun kata tangke. Apa napa sebab dosa ni kepada dua buk pi jadi ngaki dosa ni kepada dua
Situng beda hakullah, dua beda hakul adami. Beda tusani kada Allah, beda tusani kada manusia. Hakullah ala sabilil musamahah. Tusa ka Allah ni kecil na kempang. Sampian tusa ka Allah. Makin iki bentar ka pengajian ngambian makin ika. Tusa ka Allah ni ke Allah isa pora kapi. Kempang tak kempang? Kempang. Bentar pengajian makin ni. Mari na pengajian. Kumu maghfuran lakum. Mulai. Tusa na kaki isa pora kapi. Malaikat matur. Cek sa pora kapi pangeran. Sehadir benih niat ngaji kapi. King anang mitapung pelembungan ntar. Bagua dawuh Allah, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Pokong kor la entar apolong ke tempat pengajian nika. Tak etengan latung situng langsung borongan nika. Situng isa pora kapi. Amin. Tu sasika Allah nika isa pora kalaban entar ka pengajian. Tapi hakul adami ala sabilil musaha. Sementara tusa pada manusana ni kecilin na malarat. Napa na pole impan karo entar ka pengajian. Muntak minta sapora kasi ipasalay. Napa na pole karo entar ka pengajian. Makingin nap muli lekku ta sapora muntak tegoy minta sapora katatang kasi ipasalay. Makanda lang ko ani. Cek panggempang arasanan tatang. Cek panggempang akan demasake atina orang lah. Lebih sampai masakit perasaan tetangga. Mun pas sampai masakit ni bini cuma bahas masalah dosa sakit engro. Cang tetangga rongkok le mendingat ke kandang se nyedek ke porok tetet. Tahu di porok tetet. Sedikit nyelkit dulu porok. Oh, nyaman perut tetet ya. Maki minta asapora ke tetangga. Asapora, king maki asapora sakit ing pakot tak elang. Pun ulama, waqat yurjali jarahati sayfi bur'un wala bur'ali ma jarahahul lisan. Bila pedang melukai kulit masih ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Makana pebecek ben manusia. Pebecek ben manusia mun ben manusia ni kebecek hubungan ben Allah ni ke urusan kempang boleh benajunan. Amin. Tapi sabarah kula ada pak seni ke beni untuk ike bayi panggempangan beni king urusan ben manusia ni ke urusan berat. Mun salah bahkan menurut madhab Syafi'i orang salah kepada manusia ni tak cukup minta sapora kutu kebela tu sana jadi mun bah kebela tas telasan no sapora lek ya katang sapora iya kak song kosong cek pun Imam Syafi'i tak sapora kutu kebela tu sana sapora buk ya kaki biko lambek toman erasani kebela celeper kutu sini jadi mun tak kebela tu sana cek pun Imam Syafi'i tak kebela tapok itu orang lek tapok bisa pura ngucak celeper lambek. Jadi cek pun Imam Syafi'i mun kro minta sepura song kosong lek ya sok tak kosong pakun entah asa paru kak ya iya lek tak sepura mun cek pun Imam Syafi'i ontong beda Imam Malik ni ke guru ni Imam Syafi'i ni kesadabu iktifaan bil ijmal cek pun Imam Malik mun minta sepura lakol bungkol bayi tak usah ke bela kapi minta sepura sini yes mana boleh kata apa terus maaf tulis 0823 aku film Google tokol itu ada remam ya nongol mana dia nak jaga aja tegok nyelok di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kula benajunan ibriin mate ibri nodi mak le sataja sa'ala qadhalim sataja sa'ala ko bagus bel sereng Allah itu nyani kemangkin bel seni kata rata bu beda sitinki kata tangke tapi bi Allah kita iblis beda orang semasake orang lain tapi kita torot beda
malah terkadang beda orang maksiat ke Allah, ada kutus ke Allah, bi Allah tak pemelarat, jen maksiat, jen soki, jen banyak pesena, beda kan? Jadi itu nyani ke benih okoran, kapan soki pah berarti ini kapan ratu, kapan melarat nih ke berarti coba punten, itu nyani ke kita pangki, budian kapan mate, malah terkadang itu nyani ke beda orang saja nama maksiat jen soki, makan debun Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bihi, manusia ni kemudian lupa ke Allah, ibri Quran tak ngaji, ibri pengajian tak jadi ngaki, ibri kusta kanjing Nabi ben Rasul tak toro saja lupa ke Allah. Falamma nasu bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', manusia ni kemun saja maksiat jen epa gempang urusanna romana raja, mobilna raja, tokona raja, binina raja yang gua bini drum jadi pak gempang. Coba bimbian tengan nih benih cuma orang bagus yang di mobil penjahat mobilnya teng bener. Jadi itu nyani kebersihan ini kakapi kita sesuai, makanya perlu mate untuk ibadah ajunan Allah, sehingga in khairan fa khairun in syarran fa syarrun, baru ketika akhirat budian mun orang neka bagus bi Allah bakal iblis bagus, mun orang neka cuba bi Allah iblis cuba, makin ni kilo rata. Terkadang gula benajunan si abejeng, si apasa, si adikir melarat, salah andik sepeda motor situng rantai pegetok leka, padahal lah ibadah, padahal lah adikir, sementara selalu ajeng bejeng, sementara saya tak cingaci, sementara saya tak sedekah, wah soki maksa nih kau dik nih, itu nyani kapi iuji hadirin, itu nyani iuji kapi makin ki benih balisan ni sama rina mate, makin ni ke ujian, saya soki ni ke iuji, saya melarat ni ke iuji, ada siapa beri makin ni ke ujian kapi, banyak orang ni ke sukses iuji kalaban melarat, banyak orang ni ke gagal ketika iuji kalaban soki, banyak segagal ketika iuji kalaban nyaman, banyak orang sukses ketika iuji kalaban melarat. Apa sebab orang soki ni ke banyak syarat, jadi orang melarat ni ke ada syarat tahu. Orang soki ni kamu ni pentai sombangan masjid abri jadi cereknya mana, abri keng jadi nyamana cer. Orang melarat pentai sombangan lo abri sekali, dia tak cerai. Apa sih bagi? Cek akan tibi tak cukup pagi nyumbang ke masjid. Sesoki abri mun jadi cerai, eng semelarat kita abri tak cerai. Sesoki mobilan kaca nak tutup, sombongnya mana? Saya melarat numpak mobil kaca nak tutup, anja tak sombong. Cak saya mau kalau tahu. Ya raga ini magak buka. Beganangki. Titireng miskin ni kah? Manusia ni kah genteng, cuba, ratin, cuba. Ni kepada ujian. Orang aromasi ketika coba uji, padahal genteng berat ini ke ujian lebih berat timbang coba ben. Apa sebab? Mun coba dia ada coba lah bu. Seratin dulu sih banyak coba, nah, kesempatan amaksian banyak orang lebur, terkadang pak sombong, terkadang pak nginteng lagi orang lain setak retin bener-bener bener. Manusia ini cuma aroma sertin, aroma sayuji ketika coba, ketika PC, padahal mancung ini ke ujian lebih berat tempong PC. Jelas. Banyak orang sukses ketika uji melarat, tapi banyak orang gagal ketika uji kalaban soki. Banyak orang sukses ketika ibri ujian kalaban coba, tapi banyak gagal ketika uji kalaban ratin. Tekku bimbang, sepora PSK, uning PSK, pekerja seks komersial, bahasa Inggrisnya sundal. Sundal bolong, kan? Betul iya. Apa bahasa Indonesia? Tak sundal kan? Iya sundal bolong. Tahu apa nasi bolong? Jadi ngaki marah. Jadi ngaki. Saya teti sundal bolong kalau. Saya teti sontel rebuk. Sapora. Saya teti sontel tu syarat tak kuturatin. Mau saya coba tak kira teti. Siapa sih melihat?
artinya orang ketika yuji kelaban sok kelaban ratin ini kebanyak gagal pak amak siat ratin dapat ikut aki kelen tak bener tapi ketika yuji kelaban coba jak tak usah teng pakai adaptar tak itu aman mangkan umpama ampian yuji kelaban malarat ampian mangken tak ipapote hin lo apa tur kadang sebanyak amak siat sete pote sete ratin rubah banyak cowok mun sebab coba terus apa sa cowok ni bah tina mun karo itu nyeri makin melas cek sekejap ngampung lebot harus nikah umur tak ning sebitek sampean nikah angga tak perlu ke nomor 40 ratina nga apa mun lebih 40 ke atas elang ratina jiu tak mun mangken mun na chole na dek mo boleh benar junan ni kalau kengken 40 tahun ke atas 40 je magitin berat sededak remah magila abda ro ageris deh ya harapan mangga nampian karo keng las melas didik marga malaratin nejak keng ngampung lebot sekejap cak mono sama keso kida ada abing saare pak kuning telo piring pasoki imbian telo piring abing saare semelarat pada telo piring tak kerocang nap songan di obenya bener buta tiratin pah paju banyak ring laki makin banyak ring laki selebur kan laki napa kunetung dia tak labat demen saya coba laki napa kunetung tak labat kan boleh jaman kanjeng nabi gelak ternyata seeronya dereng bini benih koturatin tapi saya mah seneng nama kita ratin korma seneng bener kenapa kan Nabi minta ada ratin setung ratin ini ka temporer bedebek tona ki mudah ratin tua nggak tindatin iya makin saya ngocak tak bulan ki umur 36 gula ku umur sengang bolo pada kia nomor bola lah saya nak mungkin ada ke dia ngakir ya manusia ni antar nomor 2 anak pemak beni ratin ni ternyata mun paharing laki abi ni marga ratin nah iki buka pasar ternyata ya pasar bedi seratinan boleh ambian mun laki marga genteng pegentengi laki ambian ki buka pasar penting ben kok bener gendengan kok ngaji ya pun beda saya kocangkuk dicoba keng saya ngabes semak gelu coba jeling di Suramadur coba hahaha coba tengah nih mbian tuman mangkilan deng laki bendeng bini selaki genteng si bini ratin keng atokar melon bede banyak yuk aja jantan banyak iya mentaan mau maju ke rumah kakek itu karena lebih kok beda terus kadang si bini dia tak ratin selaki ting telem kalem ayam do apa itu kadang pun masalah urusan seneng ini ketak yuk kalau kalabun ratin ben genteng ini mau pikir kalau kayak untuk Eva tahu kata tangga mun Roma ini ketak kira ini layar tin ben genteng dia makin ratin mun pahala ben elang mua nama kira ratin ya makin putih apa sih pantai dungan lampu ya pak tiada tak ketela nangkin raga kia bertanya kan ikir pikir ratin ben genteng tak cuma untuk ketela tatangga iki ba guncing angga mun pak ke Roma aja ya maki genteng apa king mun masake lagi nampian gonteng king cerre situ ngalake nah dia coba kayak ngobrol ke seto milih genteng apa coba nyedeng enggak di nama kita genteng kornya habis ya kan iya ya ini ontong kau tak bini dina jangan nunggu pagedi kau direng dina aduh tepat kering apa dina
Mata ke boleh gila. Jangan kau tahu saya ceramah tapi dari oke langsung konser. Lambat kakek dia. Yo, minta lagu apa? Apa? India. Ngerti dia? Ngerti? Oh, ini selalu ngerti. Lagu apa selalu ngerti? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap HP kapten. Nyanyi. Kok mengkira maburu ayat tak gerena. Tidak nyanyi HP ni keluar kapten. Caranya gua nyanyi. Sorry ya. Apa? Lanjut. On, simpul lagi nak, mak dia berdoleh nasi ngajar. Jadi manusia nikah, si bekal selamat ni kemudian orang si bisa ala ko bagus ni, karena bi Allah paudi ben mate nikah. Manusia nikah keng di Allah yuji tero orang ngasera si bisa cungkus bagus. Mak mate. Karena bekal ibrik bersensi sesuai. Tapi gula ben sampean mangkin nikah ada pidana antara soki ben melarat, antara ratin ben cuba, antara genteng ben cuba. Sebeda pidana cuma situng antara bagus ben si tak apa. Saya rasa bagus bekal selamat, saya rasa bagus bekal celaka. Itu akhirnya saya hadir mantar bagus tapi. Yang insya Allah saya hadir nikah bagus tapi amin. Mun benikeng hati na bagus kemudian tak kira pak adente mulai berempom ya. Koletu kemudian sadente mulai koletu sadente mulai koletu senyor wadente saat ini tandi laku gelu kakek atau kau tak nyapo entah hari ke rumah capok abiko minta capok ya mun sampai Allah nekuk HP lagi saya atas ni. Ya kok ni suara tak nyanyi. Dia ikut buka. Suara nyanyi. Reken ni keprek kerek kok. Bian mun terus nyanyi, muncang holi dia. Holi dia, menjual tak gin soro, coba nongko langsung. Bawalah cintamu, berikan pada yang lain. Terlanjur sakit, hati terlanjur sakit. Oh, colok pelukah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udip fi dalam lagi yakut selakong fi berlanceng umur bilang selain dia mati kapti hindi anu di on pun aduh orang ada kok sering di tahun 40 kok jangan bisa abi ni bibi cara norok kita abri yakut mau pahamin tak Arya mata duitan
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon teti manusia ni kak dak pi teu na soki miskin pada kapi sateja ujian ki soki uji miskin ratin uji coba kula benajunan pi teu ni kak cuma antara bisa becek napa bisa fokus insyaallah sehat termasuk orang-orang bagus amin mun benih ke orang bagus tak kira entar ke pengajian cek pun orang konak karo kelemar si pernah yaing kalau kelemar si pernah yaing artinya cuma hati-hati si iman beda pengajian pak entar rame nggak makin nih kak beda solawatan ke dia boleh orang ini kamu hati nak bagus tak kira entar kelakuan bagus jangan benih tak repot pada sibuk pada sengkap pada lesok pada kenjeng aja kengkulan beda tempat bagus beda ahli dikir beda solawat empian sibuk sabar repot sabar entar maha bolong termasuk surga kapi terus masuk surga tertuli mata kecuali pipi deh jangan pipi kalau nanti ngomong biar beri yakut tegakan lemak pipi caglek kita agri pada tak agri caglek kagak mun pipi agri ada napa pinggir lihat tas segala tak beri bah minta kan kok dan mungkin beri orang betul pon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Ibu hadirin pon jadi kula benajunan sateja ni ke ujian anyuon ke Allah mantar kau le benajunan ibadat orang seselamat dari dunia kantos akhirat amin. Kalau bendoa selamat kau lebih najunan bekal bercerah doa selamat nika apa nak boleh kau ring siodi seseta nika seseta nika kor itu aki berdeban makin nika bekal selamat amin seseta nika seseta mun nika kilo seseta dia tahu yang kufutun almarhum kapi di sini nika si almarhum ni nika al-mukarram saya tengah al-mukarram saya timur al-karim saya baru al-sain al-kohon al-menak nah bentung juga kemarin jadi kalau begitu aki makin paski ada kaya kapi ni kak maka sejak almarhumin almarhumat ni kebi Allah subhanahu wa ta'ala selamat kapi hampir kau lebih najunan pada selamat kia mantar kau lebih najunan pada bercerkiah mantar kau lebih najunan ki pada lancem umur mantar kau lebih najunan tak sete kecuali asangu iman Islam mantar kau lebih najunan tak sete kecuali asa atikal nak foto solihin bersolihat ben mantar kau lebih najunan tak sete kecuali iman berislam cekak ide di kau najunan amin Allahumma asareng ya Rabbil Mustafa ya wasi'al karam ya telo kale ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha sekalian lagi ya Rabba bil Mustafa waghfir lana ma madha sambian mengagungi hajat baca pun ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami saya rasa andi hajat banyak mau sekak dituju Allah bakal ditekani artinya nikah ya Rabba aduh pangeran kaulah bil Mustafa kalaban sebab keagungan Nabi Muhammad balligh maqasidana pada paaki seekat lautan kula terus apa kula pada paaki kalaban barokah Nabi Muhammad waghfir lana ma madha ben sapora aki tu sakaulia si ampone kalakoh ya wasi'al karami zat si maha luas pangapora nak ben kabul jannah ana apa minta sapora kada terkadang hajat ni kai pelambat gara-gara kaula ben ajunan terlalu raja tu sakelu ketimbian mun andi hajat ni ke baca ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bahkan umpama ajunan cepon ulama mbian sebini nih hajat keluarga tak lim tapangki kalau ben cucu selesai mbian macam ni kan nih
Hari kita ngaki ijazah akin lebih kok. Ijazah akin. Nikah mun semacam ini ika uris tuli tapangki ben orang laki. Seh soleh. Mun sandi laki cak amin. Allah sandi laki amin gagayu. Bagian sing kita keluarga ni kali ni. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtaimi. Nika ibaca pak pelotung bak de isak king syarat dah antara pol benton cu manis nika bi sampian patemu senika. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtaimi. Huwal habibul ladzi situ ngak sampian muter tasbih situ ngak nika bi Allah bakal eka waris tuli tapangki kala ben cucu nak cucu sesoleh cucu yang laki sebagus. Kemudian dah macam nika pakun tak lem tapangki aja habis kecempok langsung tapangki mas. Ungguan nika ungguan apa mun hajat napas ya rabbil mustafa ki berasa engten gula kuli dia sini gula ni kabuk hajat gula pelambak ya Allah sampai makin gay petak kapi hajat gula sikit tak keban sikit ada pak ni kurus itu pun lain gula hajat enten aku gula mun gula pelambak ni kan mau solawat tapi gula benar lambak makin beknakal pun solawat na pak saus orang semacam solawat said bu benar hajat na pak saus Allah berkembang gula pelambak karo macam ni dan gula hajat na apa Allah pekempang untuk depak hajat kita kalau kayak tunggi buru tu ngarabi ni gula macam segala ada buang atas dia tuan okey abu punya yang tak terroyu cuman je saya romano terus ibu ni karo saya Roma makin bian di memendeng bini yang bini munikan timan aku tak mau jikalau aku di madu bener coba lembek pada lagu madu di tangan kirimu racun di tangan kananmu kalau kau harus memilih pilih yang diracun apa yang di madu racun karo bini gulen pilih di madu apa diracun gak apa-apa mas saya pilih di madu asal sampian mau diracun patiin ako apa cak hahaha pentong di kok ada tugas teror ni untuk kok ipati hidung udung untuk teror itu kan kemudian lagi na terota abinya po ini ngaki mun sampian selaki terota abinya boleh sampian harus memberi pelayanan terbaik ketika suami ada di rumah. Ongguan hati-hati lu di luar sekarang banyak saingan siapa orang kemudian saya kerontar kau leman saya perhatiin makai romaro beda kemudian kemantan retin kau leman retin pantin ngeben lagi kayak tabuk beda nyagas atau bahkan kok lagi bang ngobar bahasa kalau reng laki tangkan ceri reng laki ini mun eroma lah kenyang luar makai yang karena tak kira ada tanggi kak nyeding biar nyeding yuk mun eroma lah kenyang mun eroma lah tobuk luar tak kira ada seharian bener mireng biar mireng keng mun eroma palapar keluar ku tak ada tolian tanggi kak merah jadi ngaki aja makan reng laki aja jak sampai minta angka eka ada nase bener gak jaro norok aku jaro pedong juga kemarin angka eka ada terkadang selaki man ngoman tak enak kerena pakai jawab besok beri mare tambu sekali ini cakap pak empian saya kocak dia leku kapan leku lang di dapur lah
Cak gila. Torok jadi pengajian kan kudu berdepak nih. Leso, jangan cak pengalaman tentu juga. Aku cak leso ngantuk. Umbian pada leso ngantuk ke benda. Kak, kok leso ngantuk. Kok tedung apa jangan kaki dok nyedok TV. Nase mun selake ngakan ada. Cermet kok. Cek saking selake dikiling selingan karing bini tetangkem bian pagi kira. Ya ku bani ibadah umbian king nekuk tanah ngedok ibu king nekuk tanah ngalake nah tasa kotot dunubuhuma min baini khilali asabihi king nekuk tanang tu sana sampean ni kanyap cap artene cek rajin kencerni king nekuk tanah ngedok apa nak boleh lebih dia king nekuk tanah tu sanampian korpas ada sekali king nekuk tanah ngaselake tu sanampian korpas makana kedik mari bujangi sak tanya aki mayu polai pa korpas sakak on wes lah mari kok mau dia orang nguncang TV jadi apa ada yang ceramah 2 jam ceramah aja 1 jam tambah si minta tambah mun lah kenan ruah nguncang dah ada minta tambah kemet bente berde nanoro kapi modal apa tanoro muncang pentahun mungkin THR diberi muncang sekalian dah ada ngedoa minta tambah tebak garing bini apa dina mun lagi minta tambah tak beri cangkek lagi cocok ceramah deh semini aku dulu papan terkait macam ada je ada ke di rocet kau itu orang tina cangkek lagi dah iya nih dah iya Pon, disebut lagi nak boleh mentar teti orang fokus kafi maklai pada selamat maklai pada bercerah amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratil marhum Haji Ibnu Malik, Haji Abdul Bari, Haji Imam, Haji Siti Khadijah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilaihim 'indal qubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran la tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahum minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Operator salon